أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين والصلاة والسلام على نبيه الناصح الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mga palangwan ha kami Islam amoy yan kamu bihayaon di majaga programa sin kami riha ini amuin waktu sin programa sin ad-da'watu salafiyah. Alhamdulillah yari kami imalupkan yung hamhapon ini sarta yari haraig ko in guru kalasahan amoy insung limihil kato ni pangadjian sarta pagpatumtum hamhapon ini kapaliharan sin pag agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari mga palangwan ha kama Islam long ta in lecturer bukon ako biya nagbus long ta ako hadjain magpakila hamok guro kalasahan kalo insyaallah subhanahu wa ta'ala kilahan dasing kamatauran diha lupa sambuangan ing guro kalasahan amoy long ta tumukbal kato niyo sin pangadyan ha mahapon ini insya ini lamod deng ha mga long ta magihindo faculty members in Ma'had Moro Al-Islami diha long ta Santa Barbara hadaira sin sambuangan. Jari niya mga palangwan ha kama Islam in maudu magkulang maglawi amo in sung nihitok balkato hamahapon ini amo na in paliharan kalagguan iwan kalabyahan sin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan masabot niya riha ini atin niya uning kalabyahan sin taunanum tumpatuhan Rabbul Alamin. Namikyan sabuton niya rin sabin lawan niya atin niya lawan sin tao amo indi manum tumpa Allah ta'ala uno isabin kangian sintao long ta di magtutumtum atawa kan di magjizikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala siya indi milkato ni pangadyan na mahapon ini hakadar kakaus-kausan sin siya dahil ha ilmu kiabos kanya sintuhan Rabbul Alamin. Nga sabab ini mga palangwan ha kama Islam hitokbal ko in long ta kapatut pakuro kalasahan amo in tumukbal kato niyo sin pangadyan way laro kaing dengan Syekh Muhammad Zain Saufi falyatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Mahuli mga kataymanghuran haagama Islam amo intimayng hukamo ha program itukbal na mo muna im pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala Iban salawat, iban salam
doon hapang na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam siya ay napi sinallahu ta'ala magpasampay sin risala sina agama Islam. Imahulin niya hitukbal na mo da isab kaniyo impagsarang sukul na mo pamanga katay manghuran na mo nagdurungog iban di madaga kamo iban itukbal ko kaniyo in salam-salaman sin Islam amunain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naman jari mga beriman kakasisin Allah Ta'ala inihirihil ko kaniyo pangadian parkala tungod kalabiyahan si pagtumtum pa Allah Ta'ala iwan singi si manusia di na makatumtum sin Tuhan niya. Manjari yari kita niyo tiyawag sin Allah Ta'ala hakitab niya mulia labi awla na intiyawag niya mga sila beriman amin nagsasabunal impangatayan nila patuhan Rabbul Alamin. Parman sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Makna niya parman sin Allah Ta'ala hai kamu mga amuin na maracaya fa Allah Ta'ala tumtum kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala zikran katsira sin tumtum sa taud-taud. Makna niya amin tumtum daran patuhan Rabbul Alamin hadum iban sin adlaw niya. Manjari mga beriman kakasisin Allah Ta'ala impagtumtum patuhan Rabbul Alamin dia akan kato na bang mahinang na to impagtumtum patuhan Rabbul Alamin ing kahaupuan niya tumtumun day sab kita sin Allah Ta'ala aparman sin Allah Ta'ala liukis niya kitab niya mulia ba'da a'udhu billahi minash syaitanir rajim fazakir fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Immakna niya parman sin Allah Ta'ala tumtuman niyo ako na lagun tamang biya di pagtumtum tapatuhan manjari miyaknahan si mga nananapsil fazkuruni makna niya ta'atuhu wa ibadatu pagtaat kamu kaniya Allah Ta'ala iban pag-ibadat kamu kaniya amin tiunggal niyo sadya isa-isa niya ampan niya siyugpatan azkurukum tumtumunta kamu pagubo siyugpatan sin Allah Ta'ala ingkaptangan niya salta piyangayo niya hakatu taniyo ipon niya washkuruli pagsyukur kamu kako. Pagsyukur kamu kako aruhulan sin ayat liyang kita ni sin Allah Ta'ala wala takfurun ay sadya kamu magkupur atau magkapir ay sadya kamu magkapir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuat tu mga beriman in hindu kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na tumtumun na to inallahu ta'ala lugay sing kabuhi na to dahin di hadunya amin lugay yari pakato in akal pikilan biyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naman dari mga beriman imanu siya nanunumtum patuhan niya Rabbul Alamin amo na yan imanu siya masyanyang inlawang pangatayan niya sanyang in kabuhi niya hadunya luwa lamin na dagpak paadlaw akhirat masyanyang daysab siya. Naman jari upama si Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatu taniyo lilay niya piyatarang niya hadis niya kala sallallahu alaihi wasallam sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam masalul ladhi yazkuru rabbahu walladhi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayt. Imakna niya sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam iupama niya
Inambuok manusia amuin nanunumtum patuhan ya Rabbul Alamin. Iban manusia amuin di na manumtum patuhan Rabbul Alamin. Masalul hayy wal mayit. Biacin longcin Rasul biacin upama taubuhi iban patay. Nah, imaksud manusia nanunumtum patuhan Rabbul Alamin buhian in laum atayniya harap patuhan ya Rabbul Alamin. Na manusia di manumtum patuhan ya Rabbul Alamin mincan siya dia ak manumtum di siya manumtum mincan ki kita natu hadum iban adlaw nagpapanaw naglilingkod naghihibal siya impangatan niya patay patuhan Rabbul Alamin. Patay magtuhan patuhan Rabbul Alamin. Amo na yung manusia bang siya di Tuhan magbalik pakabayaan sinallahu ta'ala talbilang siya din ha mga manusia siya ngi dahil hindi naguhula hadunya ini. Naman jari sabutun ta din ha mga kalabihan karayawan. Maka si manusia am imanumtum patuhan ya Rabbul Alamin lima bay ka ikhlas. Parman sinallahu ta'ala ya baita niya suratul Ahzab ayat katluan taglima. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. إما ننيا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Nanunumtum pa Allahu Ta'ala. May mga manusia nanunumtum pa Allahu Ta'ala sinsa taon-taon na panumtum nila. Kausugan, iban si mga kawawa yang manunumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'addallahu lahum magfirata wa adran azima. Sadiyahan sila sinallahu Ta'ala. Tiagamahan sila sinallahu Ta'ala. Unihitagama sinallahu Ta'ala kanila. Lahum magfira aung kaampunan nila. Ia ampun sila sinallahu Ta'ala. Wa ajaran azima iban dihilan sinallahu ta'ala tutungbasan sa lagu-lagu haadlaw kiyama. Angkan na mga bariman kia ulungan sinallahu ta'ala. Minsan uno na hinang nato dahin di hadunya. Bang mabut waktu ipagtumtum patuhan na Rabbul Alamin. Tuhan ay kita niya maligap. Indunya ini minsan biya diin na. In haba simpang umulan nato timay taykuran nato da indunya mangarap da kita ni patuhan nato o Rabbul Alamin. Na aum pabaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatu tani umat niya bat kita ni imibog manumtum patuhan nato Rabbul Alamin. Baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam man zakarallah ففادت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه يوم القيامة. رواه الحاكم. Ima nania sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo-siyo na manusia nagdidikir atau nanunumtum patuhan niya Rabbul Alamin. Fafadat aynahu lumuha nagluhain mata niya. Buka niya ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka niya Tuhan niya Rabbul Alamin. Hingga Tuhan timu palupain tubig mata niya natanap. Pagtumtuman niya patuhan niya Rabbul Alamin. Hakiyabay ta si Rasul sallallahu alaihi wasallam aruhulan singkap tangan niya lam yu'adzibhu di na siya siksaon sinallahu ta'ala maabot paadlaw kiyama. Di na siya siksaon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naangkan na ay lang kita niyo mag-alang-alang. Tumtumon na tuturin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkitan niyo na numtumkan niya mga bariman. Mapusyo taniyo, maka taniyo inrida iban sing kaampunan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuat to mga bariman kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala den ha mga kalabiyahan dihil sinallahu ta'ala
haipon niya amin nanunumtum kaniya lima waiden hatulus ikhlas kalna sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na pagkamasabot na karayawan si magtumtum, mari kita palawan niya. Na aun parman baita sinallahu ta'ala katu taniyong ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Imakna niya parman sinallahu ta'ala na hatatkala malupa na sila, di na sila tumumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, di maikod na sila, di na panghindo sinallahu ta'ala, di ay kuran nila na patahna alayhim biyayta katu sinallahu ta'ala ukabun namo na kanila in kalawang-lawangan kulla syai'in tiap-tiap ununo atau katan ununo ukab na sinallahu ta'ala. Makna na ukab na sinallahu ta'ala kanila in kalawang-lawangan rizki ang mga manusia hindi na makatumtum patuhan nila Rabbul Alamin. Na ingat kamo mga bariman kiaulungan sinallahu ta'ala siyog patanin ayat hingga apabila kumuyag na sila, uno-uno na hikarilkan nila sinallahu subhanahu wa ta'ala dahil ha mga pangalta atau anak atau mga kariziki-rizikian dahil Allah ta'ala kimuyag na sila na imbayta sinallahu ta'ala kat akhadnahum baghtatan kaun na mo da dahil kanila umimbiglaon na sadya. Eberin dagbus niya, impagka sinallahu ta'ala, kanila, umiigan dahil kanilang pangalta nila, biya sin upama, nagbibisnis siya, nagtutulak-tulak, tagha na sadya, nalunod na halaw din lang siya niya, marakata nito, nabigla na sadya siya ito. Ikaru upamahan, nalalasigin hingga na hawabaran niya, tagha na siya, datungan na siya sinsakit, amin di na siya makahibal. Nabiglaon siya dyan sinallahu ta'ala, ang mga manusia, liw pa nila na intuhan nila, asyabab siya dyan, maglawag simpangalta, iwan magpataod anak, iwan sin limawag uno-uno na, kananapsyuhan nila, kawawayaan nila. Na mga bariman, kiaulungan sinallahu ta'ala, ingat kamu. Yung mga manusia, di manumtum patuhan niya Rabbul Alamin, amo na yan mga manusia nakasud pala na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Habiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya, ad-dunya mar'unatun wa mar'unu ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu wa aliman aw muta'aliman. Rawahu Tabarani. Imakna niya. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in dunya liya la'nat sinallahu ta'ala habita sin Nabi. Iban ununo na, alaw man sin dunya. Nakapalawm sin dunya ni. Agadda liya la'nat siyusuknaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Illa zikrullah, malainkan, amurain wala nakalamod. Halaknat sinallahu ta'ala amunay manusia nanunumtum patuhan ya Rabbul Alamin. Wa ma walahu. Iban miya magad pahinang nagtumtum patuhan. Amunay hinang, imihinang, hinang karidaan sinallahu ta'ala. Iban sing kababayaan niya, hing kahopuan niya, amin manusia, himinang sindaakan, iban sing magpalayo dahil kataliangan. Amin wala nakasud, palaknat sinallahu ta'ala. Ikaruan niya mga bariman, wa aliman, iwan siya mga tao, makahati, alim. Amin makahati,
tungod pag-agama luwa labi na kitab sinallahu ta'ala sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sumunod iwan si mga manusia Tuhan naglugto imingat nangangadji ilmu sinallahu subhanahu wa ta'ala amo yaw inisyabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nakasud palaknat niya naangkan na mga bariman kaya ulungan sinallahu ta'ala subay to tumtumon na to intuhan taniyo inlugay biusan kita niyo kabuhi den di hadunya supaya magbarakat in kabuhi sing kita niyo minsan biarin na Tuhan hawa niya na mahinang ibadat sa minsan biarin hawa simpang umulan sing kita bang Tuhan kaya lupahan ta kuranta in Tuhan ta Rabbul Alamin wayruum barakat kabuhi ta rin di hadunya sayang ingin hawa barantah na menjadi aum pa baita sinallahu ta'ala amang sila amin maling di na manumtum patuhan Rabbul Alamin parman sinallahu ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بشيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى معنى parman sinallahu ta'ala waman a'rada an zikri iban isiu-siu manusia maling na siya di na siya manumtum patuhan niya Rabbul Alamin minsan patumtuman sinallahu ta'ala timaikod na siya maling na to siya biyay ta sinallahu pa innalahu ma'isatan taka dihilan siya kabuhianan masigpit kabuhianan masigpit diha kabuhi niya dunya ikaro kabuhi niya halom simpakubulan niya na minsan kikita mo adumi iban adlaw yaong kanin alta yaong kanin kawasya sa liuhala da ing kabuhi niya naman dari mga tao bihat to manay kuri sila di to manuntum patuhan Rabbul Alamin wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma pag sila mapatay na amin buhi namo sila sinallahu ta'ala adlaw kiyama inhal nila buta di na sila makakita kala nakaiya ni manusia ini uno niya si manu kala rabbi lima hasyartani ya Allah may tabiuhi mo ako inhal ko ini buta di na ako makakita wakad kuntu basira para halong ini tuwa dunya makakita siya ako maray bukon saja Tuhan di makakita mau na mabiso na imanu siya amin maling na di na manumtum patuhan niya Rabbul Alamin na pagkabihat imian bihat na siyang bagsa sinallahu ta'ala nang sinallahu ta'ala kala kadhalik atat ka ayatun apa nasita parman sinallahu ta'ala demikian tulong na di matungayin ayat na mo kayo mo. Mana di matungayin Quran. Biya sampay na ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way na in Rasul na yan yung mga kaulama. Nagpasampay ayat sinallahu ta'ala. Panasita na liyo pa mo siya. Mana di mo kahakaron. Tiyay Quran mimpang hindu sinallahu ta'ala. Di ako manuntum. Nawa kadhalika lamantusa. Na demikian niya to. Adlaw kiyama lupahon da siya sintuhan niya Rabbul Alamin na isisu manusia liu pa sintuhan niya amunayon manusia wayroon nga Tuhan halga niya bangkaw liu pa na sintuhan mo tumtumay ni kaw yan wayroon na Tuhan halga mo ndo makaulong in ginhawa si manusia amin di manumtum patuhan niya Rabbul Alamin na manjari mga bariman kaya ulungan sinallahu ta'ala hambuok din ha mga sarayaw-rayaw ipagtumtum taniyo patuhan na to Rabbul Alamin amunay ibadat pagyanon sa bahayan kaya baita sinallahu ta'ala haparman niya inna niya Allah bunal to rin ako na in Tuhan Allah la ilaha illa ana wayroon na Tuhan malaikan ako na paabudni sumbahan ako Allah ta'ala wa aqimis salata lirikri patindo ka impagtsambayang ipanumtum ka na amo na yawon hinang sarayaw ipanumtum si manu siya patuhan niya Rabbul Alamin timindong magtsambayang kaya waita insyambahayang
palsugpatan si manusia ibansin Tuhan niya Rabbul Alamin. Na bangkaw Tuhan timindog magtsambahayang ang palsugpatan mo ibansin Tuhan mo Rabbul Alamin bang mo Tuhan tinggalan yung pagtsambayang insya kaula way tuod palsugpatan mo ibansin Tuhan mo Rabbul Alamin ima na niya bugtuin lasya sinallahu ta'ala ang mga manusia di manumtum kaniya atau di malasa patuhan Rabbul Alamin na amwat to mga bariman ikarihil ko kaniyo pagpatumtum luwa labi na agad na yung ginhawaran ko patumtuman ko bang aon den hamanga wasihat ko imamo amo yan to den panghindo sinallahu ta'ala iban sin nabi na bang tuan nakasimain yung kalaungan yung ginhawaran ko na mura-murahan salam doa na sadya kaniyo mga katay manghuran nagdurungog bang man kita niyo pahawaon na sinallahu ta'ala in taniyo hapagtumtuman kaniya iwan dihilan barakat ing kabuhi na to dahin dihadunya ami mahinang parsababan madawhat na to inrida sintuhan iwan kaampunan niya na murah-murahan tubtubun ko na dito ikaptangan ko wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.